Priča se vrti dosta dugo. Nudimo proizvode kao što su svježe meso i suhomesnati proizvodi. Priča je počela jako dugo, još kad je pradjed u 1919. otvorio prvu mesnicu u Kalima. Došao je kao oficir intendant iz Austro-Ugarske vojske, poslije je nastavio did Blaženko, pa otac Mate, pa ja opet Mate i evo sad Lovre. U petoj generaciji sin, da, još Lucijan i Lana su u školi, ali evo imamo tu tendenciju nastavka ovog poslovanja koje evo jako dugo traje. Jesmo i to je povezano jedno s drugim jer smo imali tada brod, s brodom smo išli po stoku tada. Jel? Uglavnom, evo, sad smo i okrunjeni prošlu godinu jednom prestižnom nagradom za dalmatinski pršut. Šampioni smo u Hrvatskoj za dalmatinski pršut. Evo tu vidite iza mene su te i nagrade. Pa je, to nam je poticaj i odgovornost na jednu ruku. Moramo misliti dalje da ostanemo u istoj kvaliteti, da budemo pristupačni našim mušterijama, da budemo kvalitetni, da budemo ono što se kaže najbolji. U ovom našem poslu nije samo važno znati obaviti, izrezati meso, važno je i taj dašak ljubavi uniti u sve to skupa, jer bez ljubavi u tom poslu ne bi ni toliko dugo trajali. Možemo krenuti od poznate zadarske divenice, koja je i u županiji kroz trgovački lanac Bakmaz isto prodajemo, a znači kruna svega je pršut. Jel?